say che wa jina ko bo nsam jem enti me kasa che wa me mu watan o me yi watan ma kan kura wo mu na ai den e di a kire so ti ase edi obinim o kanu si ebu na tan eni ade no enya no kure bu na tan ebu atan ade obetuma bu atan ye church ebusiafo me mamu akwaba eba Ghana wahala jumedie iso nene sumuni aba mexical ena me de enkomodie yi erebremu na afen su ni abepie mu die ye papa Daniel Obinim ni odi abebo mu su de se weni ye papa Obinim mu se wutan obi krampa aya fanenu mu asem ni efi ni mu ba de wutimi efe bi na nse yi mu emudo enti ebusuafo ye twa ye ho aba ne ye papa apostle ajiman Prempeh pense nsem na nso wanya ho nte ase na adwen bi a wodwen fa wo bia wo nso wa send wo comment e de amayen efise hu hia pa wadawroma ebia na menye wo bia meye wo fan ompema asem swati ase woni nje me ho sana meka no but ma me nsem enhia wo nti yonipa bu ma ompena asem yonipa bu ma ompena asem oh yes yonipa bu ompena asem but ne nsem a efiri mu ba no nsem no so nye ne dia nti utimi ka se ompena asem nti asem na e ba no so wo mfa asem bu on mefiri obi mu ba e wo se wo fa e be boa wo oh yes asem bu efiri obi mu ba e be boa nti wo se wo fa ti wi asem umpe obi asem wo na no kese umpe nsem a efiri ni mu nso ye de e ba no umpe asem bu on mefiri obi mu ba ebeboa wo say oba say ye bema wo hwe nsem bu efini pani mu ba ebeboa wo ti fa umpe na asem ne ye den eto nchen ne tie nsem na efini mu ye den eba no obu a wo umpe na asem apostle ajiman Prempeh akwa aba ye ma akwa aba be na jumedie yi so ya mi ameba ngasi na papa okay papa ukoti de fata opa ene de won se ha Benza. Sakra. Send you the no man come. Anam boa. So why is that chum police? Come on. That's it. Na papa in some year cost ye papa Obinim ni odi abetu dwa se won obi asem krampa ji se ani pa ko na enu asem nko ade no de mpungu se wutimi fa bi wo mu udwen ho sen me da se ya mi shira wodi kan no ne too much GH4 my phone na ne opani oda no urade mpegya mo nkoso mbibia anye yi urade mfana nsa kadwuma no ema na mo no unya warpa mema no so sara urade ma mo da achi mu yi ahwefo etiefo mo mo hwe nyina no unyame nnom mane mo kuma pe emra so e chiame yiri ne mema ani asafuruma ne nyina the Bible Church of God Seventh Day nyame nhira mo nhye mo den Mercy obusa masem se Bishop Obinim we say ayi bibia cheze o friends nenum nsam de wotan no kra nyeza wo se wutie wotan ne kra nenum asem de se wompa obi asem a ne efiri ni mu ne oka efiri na kuma mu ne die agi se wutimi fa bi wom enyi waso ma no nso ne ho na mpena asem okay say asem a on the oka mva say sermon na preaching bi and on the oye me da se ewiase a ewo no ye bai se ye be Nyankopon aduma Nyankopon di nipa be wiase se ye mra me som no e me serve no no wayi nipa ne bi mu se na div wo na som fo apostles evangelists prophets pastors obi anu dwumedi a wo di so ene bonsam so de di abewuram di kan David vo na fake vo o na me kire no endi ne ho nsam bebre aba so na osi obi a won pena sem no so mse ko tu ba bi se
obi Matthew 7 ho say obi bu aten so what you say obi enu obu na ten o Ghana ha obi emu na ten na obi anso ntimi emu na ten asofo na make you eni ni pa bi aye kan nsem no nsem aba aye nyina ebobu hu no enya atemu e kaze obi ebu aten a oni obi e friend judge otemuafo onu nsem ba na e kokoto a o judge ni pa no obi a o se udifo eni kokotua ebi a 20 million when you 20 million more and you 20 million akodem afi baako onu obu aten mituwe mi mu aten asobo ni eni ewo wi ase nyina no ye mu aten na mom ye yi aten wo ya de na nya de a ye ka wo de ase enu nti Jesus kan asem we ne bebre nche de ntiase papa Matthew 7 verse 1 to 5 umiyetie papa Yesu enu asem enie wose mumu aten na wa mumu aten na tenko a mubuo no atenkura a mubuo no wodi bebu mu na de kura mudi susuo no wodi besusu mu obesusu ama mu na ade ntina wo hwe dua ewo wunua aniso na wara wani so empuna de wunne anase beye den ene waka kire wunua se maminyi dua no emfiri wani so na hwe empuna ewo wani so nya twumni yi empuna no efiri wani so kane enu ansa na wahuna ade yie ayi dua no afiri wunua ani so hwemasi papa Yesu akasa na unim ose wo bibi che woni asfanza utuwe ade ache wada enyane ade ache ena wonu sister ayi ama wusu a orun so asori na wo hwe ani asenchene so nmo ni asenchene wo za tam flipa da sori na niema fitavita bi ehye no na krase ka no aha ena ewona ni ani so edi odan na ewona ni za no unza enye ede so hohoro wa ehuna hohoro ena tua ho ena unso obi tua unso wani ase ena ono no ne de no onyi mfiri ho ohu ena wo de no ena wo ka je say are na bibi ewo ni ase nkyene ho ewo ni ase di ko na ko hohoro ko yibiri ho na esa na hoho beto ya ni anya papa ena ono so bi tua adeti no no ni kan nyini de na so ka je say yu de edi wo yu de a no otima hu na de yie ayi unua e de afiri ho eni say papa Yesu ase kire ni say hwe wo ye gwamanwo wo twempena wo bokoro ho wo di ewu wo ya boshin wo num nsa ena wunua bi nso enum nsa bodwoman de wo ye no onu nso ye bi na wo ba ka kire ni say jampuna twen no janse na wo num no wo bra wo so num nsa ne bi ebeye enti di kai jai wo boni na wo die no na wo ja wo boni na wo die dia eni obetuma gina pintin no kan che wo nua na wo sa boni mu se onu nso ye den emfiri ho eno no wo mu na teo wo yi na kan so wo mfirim enti ye mu aten na mo ye yi aten. Okay, na papa wasem ya wo kan yi di asene a one ye papa Obinim ya adwen se ne a ne ho sensem ya eba ye nyina preaching ya odi ba ye nyina kire se bibi wom na asem na all kind directly na one ne ya adwen se na wo si kan yi di asa one ne ya adwen se mo nya wa ye nyina beto dwen nyina enze so obi eyi na ten ana enze so obi bu na ten. Okay, she mercy mi da wase bebre ye nyina ye nipa asofo wom asempagafo wom ena Bible no ena Nyankopon nu asem a etenetene yen Bible we eye correction book Romans 3:23 say ye nyina ye bone na Nyankopon ni munyam aboye so tiase ye nyina ye bone Nyankopon ni munyam so aboye edi afena Bible no wo beji Yesu dia ne dia Awurade Nyankopon pem no atwe ho afiri ho edi ye preach ye kan sempa ye moni pachi ye na tam sin go say
odi oboni pachi o didini patam wo kan obo enye nipa ne ye bo ne chi enye ni achi ne ye bo ye mo ni pachi ye kan kore ayi watan said honorable Canada Japan and some eba ye Obinim de enwa wo kan omu na tan o oyi na tan was in yamana oye no enye etu wonyai omu na tan omu na tan dia koda ayenka onu Canada Japan no wonye judge mimiti e nya judge bitimi judge unfa emma 2 years 1 year ene de akika ho ana me mfrane o so na mmom dia wo ye nya de yetumi ka ena me ameka se oba nkwa anya da yentumi nka na nkyira ntiri mu dia yetumi ka edi se yentumi nka se bia edi yenka boni anim edi boni wa sam yenka edi me pacho ma me ma quotation bi 2 Timothy chapter 4 verse 2 no tie awurade asem onam osmanfo Paul so ka kire nyina awurade se pai mu ka asem no ginamu ebra eye ene de enyem yi atan kanimu tufo abojo kire ne nkire enyina mu ohun wo se pai mu ka asem no yi atan kanimu tufu ene enyankopon nsem no nkire no wo de amanipa nyina so ohun edi ye pai mu ka nyame asem eyi ni pattern eka ni panim so 1 Timothy 5 verse 20 so say woman ye bone no yi woman tan ewo ni panyina anim na woman ye ka no so asuro so enti say makowia de ana makokum nipa na say wo kamanimu na obi wo kase de manya ni nye ese utaya wudie nye ne sa bokọ nsam dem na mini ya bisu on the same krono no na bone na me yam bia no ya emra me kan anim no ayi wo kan anim no ho na onu so wele obesuro wo nse se bo nsam jam wo ho je atamu obi wo ho ye nyankopon edi nipa ebebu na tande na ko bo nsam jam edi onu so ye bia no ayi de wo suro ye yi atan ye mu atan na Ghana fo afa atan ye ni se atamu dabi only judges. Okay. And I'm to be judging nipa. Never we are born in a yard to me catch her. Make come on him say, Joey and ye. If you make us say, or baby, what quay abortion? Abortion, what could you have to actually? A clono going to train where nipa or come nipa. Eti, I didn't answer me catch her. Cut you say, a wood, some mercy, I dear quay, and yet, next time when ye are overcome in some of them. What you say? Once a child want to overcome in some of them. Enti because achewa me mu watan o me yi watan ma kan kura wo mu na ai den e di acherew so ti ase edi obinim wo kanu si ebu na tan eni ade no enya no kure bu na tan ye bu atan ade obetuma bu atan ye church eno ye court ele timi ko wo ti ase na papa samre yi mu ansensem koso ewo Obinim ho ni asofo bebre ya asa preaching ya efri ye papa da ni Obinim enum abai unhu se e bi oni ye papa Canada Japan na e kasa indirectly so bu samisa unse obi a kana semana so obi e preach ya adwene on nanim na adwene ya o de kasa asem onimu na adwene ni na kumo so ni mi say owo issue bi o Ghana ana me boa owo issue bi a honorable Canada Japan and handle sa case so ya o de no ho nsema ba o pe ma o ni ma da say wa bu nipa wa gbokro no bi a wa kum nipa nsem bebere so ti ase endi de wo kan ye se akutia wo yi onimu ni wura so akuti ani ni wura endi eni ntina se ye kanya mesam a obu wo hono a se bia maybe mi wo public mi preachi ana radio so mi preachi na wote se me ka krono ho asem a so wote se me ka krono ho asem a na obi a obọ krono no amro ba bi gina ho a na ha ne se
me kasa ansem no enti nasem ni na koma na adwene nyina achen se me bu na ten so ana say me didi na tem ana de oye no enye na meka enti me bonachi enti oni se me bonachi enti obi a wonya kromfo no wo gina ho a wo se bohobio efi se ono oni kromfo no so enti sanete enti Bishop Obinim ono onim ne hoka na mum ni nsam na aba no a ye ekoso ema Ghana for bia etibie no fine ene asam aba ene eka se kan ni Japan wo se obahwe ni nsam ni no de akokot ana se obahwa se obemu na ba fom so na je se obeso review ni secret was post no e kire Ghana ni wiase nyina so enti onu se wo dwene se kan Japan no ene obo na kutia dia se kutia bia so onim ni wura enti onu so obete na miemfa nto so die ni so enti atofo me de bia me kam me so me yesofo no bi baburu ya ne nyina ye kurem wo de ase wo fa kwambone bi so de be yi a baburu we obetimi de akum nipa baburu we obetimi de age nipa nkwa baburu we obetimi de adi nkwase asem baburu we obetimi de adi asem papa babu wo ten commandments na yakopon toro ma nipa no ten commandments o se mokro no eniawu ensa wade ensombosom enya so wo abetwe wo firi wo ansa wade wa mokro no wa eniawu wa sombosom ni ade no ne okika anye no a hu so hu ne yame apoa eno bi so di abosomsom ejiska obi ni krono no ejiska obi di awaresaye ejiska odi ase obi ni ye papa no bi so di ede boni edu makaya the meransam duro ayi Garden of Eden Genesis 2:9 ho and 10 o se uka 2 ni nyina o se ayi anyankopon wo di Eden tro no disi wo no wo di nkwadu esi wo eno di papa ni boni hu ni media so ye den edu e bi nsusi esi wo eno wakacha Adam ne ye se tro mu adua nyina mu ni bi ne papa ni boni hu ni media dua ne de mom fa musa nka Adam bodi bi no wuo na mbo wuo eno mu so antie urade ni mu kodi ye eno wuo ba ye nso so what you say it stands for the 10 commandments. Okay. Wo de ebere na eni muntira ne gada ko ebe kom ni achechiru mu yi ama ni party ase okay nti papa ye papa no masofo nsensem ye bebe nyina ye were right say ye yi omaten. Yes. Ye were right say ye yi omaten. Who say me ya de nya yi maten kamanim because me ye nipa sofo no de ye be fa no asase zuo nipadua no ba ensa ne ye beto sofodie no wo wo Bible eno obi a osime ye reverend the so called reverend obi sime ye pastor obi sime ye evangelist obi sime ye bishop obi say ni say ye tatre be fa na so dia se e di o kwasi ye obi aten e di nipa bie hia kan yie ye futuo uka Proverbs chapter 12 verse 1 and verse 15 now o say de wodo tio de wodo atene edonimidie na de wotan animuka no wo ya aboa owurade nyankopon na ese verse 15 ni say obi a o pefutuo no wo ye nyansafo de won pefutuo no o hu ni nyansa so de wodo atene edonimidie na de wotan animuka no ya aboa wo ena ayi 15 no so eka edi sisu dua se afutuo your pay futuo ono nim nyansa what edi so we ya de na nyene so obi tufo obi kire o se ade a waye ne nya gitum wan so nim se de wo ye ne nye but maybe no go for Bible ensem bi quotations ahodo bebre ena odi gina so na odi kika won nsem so wo di kika wan ga se wa koma no wadwene no ebu fo se ade na enipa bi kan eye no kre waye wo be den wa doji wo be den wa pepe bi akose because what you have done is the truth. You have done the wrong thing. The anya why they why ade ni enipa kan winyin tum eso jitum because we yourself one so we be agina o say nyankopon bofo wa asase so
In the first Timothy 3 verse 1 was say obi pe so fujuma wa pe juma papa na de se osofo ni se yenya no ho asem bi nka woye no ho wese woye woyire ba ku ekunu na ni su da ho chese woye correct e wo nyankopon ani so ave so wo bi won a ne ho ma akra che ntontom egu obi fie ntontom bebiri ne ho ma che ntontom ya e do so wo obi fie wo fa we nu oda wo nu we da no nu we da no nu we ada enso ye wo so fo bi wo Ghana ha se duru tamu bogo ko jina so dem a tamu aso me ya so dem Jesu no oba da ansan onyare no oba na da ansan no be jana pulpit anim aye ne commission na kwanche ne na ne ncheche obeso hwe bebre Nigeria na se obebia se onu de wonu se nyanyame kwan no nam so okay se nyanyame ayi ela no wo mu okay oni nyame akwam se ayi nti oba ncheche ye ope no oka obi so bu oka ensam hunu ne nsamfo abusisam bra na nkrofo te woni ye bu ensam ma aha enu kran so e chiri ma adwen penti na omu nsem hu ni omu nsem akeka ni na echi omu nye ni partner omu na ya se aha Jeremiah chapter 5 verse 31 ni pese me ka we che oneti okay Jeremiah 5:31 awurade se adifo ehye nkomtro na asofo nso enam wangata so di won kokoso nsem na mema nso penisa na wieye nso mo beye ne den wo se adifo hye nkomtro asofo nso nam wangata so o mankasa ekokoso di won yo se yo mo pe no ena mo ka kire nipa ye nsem huno ena asorema nso se Ghana bonzo se ya penisa na eno se na mo penisa dia awie nso mba ye ndan on bi bebre ni mi se dia osofo no ye no asof dem mo tie no ayi de oye bia no o mu ni se eye etu o mo so na ne akota ho etu wo ka ho asem se de oye nye se ni o mo tie de wo ka wini secret ya wo mi bo okay secret ya wo no se asofo no enye nyankopon tumi no mo de adwuma Omanko bonsam wo akoti tumi eto bu ho a ne katel ma so se ye di bread tete ne di aduro bu ho agum so bu a tete na beti ne nsa ene ne nsa ne bi so amene aduro atoyem ebinum hye nkawa bebrebe a hye asofo no nyina no kawa na so bu kwa na so kawa ye so nkawa na show na kansem pi aye spirit aye occult Omo chance egu ekom. Enti bonsam na asoma wo mo. Dani na na e okot chance ne. Oh bebre. Emetu aka say 90%. Na 90%. Mi bo. Mercy. Utie ni ya. Sofo. Wo de kawa ani chen gu kom apede yen. So bo. Life abeyi no no de ombo. Wo de unya wiase ni o. Unya wiase ni. Wata dia na esa wo hye. Enti mi metu wei. Chain nam kom kawan shaminsa eti atade na shame no enye he wo so no he mami 1 Corinthians 11:1 Paul kan bibi se mun shamin siame se de mi hwe Kristo mi sua no so ye hwe obi sua de odi akire sua de odi ka nante so en so won ka wa bebrebe ni che bebrebe o aso won mi kwat mi to ton samna Wutie niye ensamuna ema no bi edi bichi no eyusu omo ento kwa so bebre sra na hunu Ghana kwa so fo no bia na o sra mo body ama ko mo kola no eni atemwan na ma no so hu omo a no mo ni age o ko so obefa no wada wono dan so o ma osika o dia ya wo mu ni se o ma osika be go nsama ma na dwen kase ya odi doso ma asem adwen kase e enti sunsun na etu omu no emomu ntimi nya de efata Hosea chapter 5 verse 4 no awurade wa asem bi ka kire amemfa we ento asoma ho na huni se asobwo no de
omu yem bebre yomu yem nyane kwan no hwe Hosea 5:4 wasi womu ni ye ema won sign ma onyankopon enchen na adwamammo honhom ewo wo mu na onim awurade obi o ye sofo ye frem sofo but onim awurade onim Yesu ba bia eso okuta babu bondi se nya konfo kura bondi obondi inside den so this title ne den ne ko di akomo title ne se wo kom no he obonsam oye ne sa we nya dom so ti ase wo se adwama honhom ye den ati wo mu entina sofo bi wo an mprafo ebe edu enan nson ne egu aso no mu wa o ayi efie kunkọ ene wo hwe so enti adwama no yes honhom bonsam ni kingdom no watoto udumadi na mo bia wo the spirit of fornication so bonsam minister of fornication bonsam minister won the hwe adwamamo so sebe ya mema ne ma be bo adwaman bebre ebi na tete asofo no mu sasa honhom no betra mu a what is your wine obepe mema what is your wine obepe ma wo jaya mutimi nyai wo se adwaman honhom ati wo mu enti sa bonsam the ministers na do you strong on any den pa any sa spirit no minister na wo hwe adwamamo so no wo yire no ho pa enti wo dia foreign nipa bebe wo wi asese na be ma pa betena oba betena woni mpna wo se o ma ne bi kura ya hwewofo no nyina so bi kọ asọre den ama asọfo no bi ni wo mo de da tell adwamamo de ye chese na kwesi se game bi agro bi aye fashion na wo kan say aye fashion aba so for ma ba de say dem mo tete hwe pa edi ministers no obonsam ni minister na dwuma wo ye no o ma bi ye gay enu fornication na la no na copy every wo na be ma eda na oba da so na obekom kan na so for ye bi nso wo ebi ye say there ya asemo eti sa spirit no sunsum no o se obonsam o ta de ma na ye na dwuma so ka edi ntrom wa bi du bi won mo won se edi aba no bonsam o study ya e check ya na Adam ohun se oni around ana ko ba no Genesis chapter 3 to ko enu oba nko no bonsam so ni ate na adwene mu pi ewiase nyansa nyina won ho enu ka chance obi zan se mo papa from adua nyina wo de ama mo se muni no oba no se na wo de ama na mom dua ba ko na si mfimfini no papa ni bone hu ni dia de wo se ma ye ni bi na da ebedie no wo ni ebewuo no nya na no asem no gina so enu obuzanga je se papa oboa wana wa wo re banda na bia ba ho no o ka je se oni a odi on ka se obedi na papa bia no kodi a obetimaku oba na mom de entia wo papa se wodi abewuo no se mudi se aduaba no se pe mo ni bebie no mo ye se onyankopon no a ahunu papa ani bone to ka sa to oba de tim ne to no ho no pega no hwe afa hu se bia no efe akono na yesi wodi enu o tv di ye na ne kunu su bae na odi bi ma no na Adam so anwena nkwa achi na o so gidi ye enti obonsam yusu ma e de se mema esen se mema ebe yusu mema be yusu ema na mo ma mo na yusu enti oba wo to de be ma be hwe fom a easy obonsam yusu emba e de ma asofo ekuku dam e hwe ase enti ye papa no ma asofo a mo hwe mo ma mani enda what say aboa owo apostle na ye nchi asem ni ko back to ye papa Daniel Obinim say Obinim nsensem ba bebrebe ya o start here with evangelism I free say bi anyame akaya ye papa ya ko mama say we nya adwen sachre nti o wa de papa bi de ma adasama na wasa say wasa preaching ya ba fufuro yi de
ne keka wo kra de kire se kutie bi kra na oboye papa honorable Kennedy e Japan e wo ebiane nsem bi a wo di pie na ya apostle den na wo kafa sa asem yu e fa ye papa Obinim wo yo monsieur me da se bebre na me hira wai na ayi asem wa obusa me no so obi si wa sakra e wo se ne kasa esitie so endi Bishop Obinim last meeting no and sembia no okeka as evangelist e preaching na e tasu ba se so de na odi aba akwai ti se obo obi akutia so se obi mu obi aten se de me kire won edi Yesu asem no ejina so echechi mu ye yi aten mu aten odi ase na sesia no de oye no se ro pefe ndi mimi de mi hu ni se onyansi san free kaninu ma no hwe Revelation 3:14 and 15 ti assembly wa ha ma men ken kan kire mo mi 3:15 minimum nyuma se wonya nwunu na wonya hye se woye nwunu ana woye hye anka eye na afa de enam se woye boturobodo na wonya hye ana wonya nwunu nti mafew mafiri manum every se wo se me yodefo na manya me ho na hwe enhia me na wonimi se warane omani hunfo eni mobroni eni ohiani eni onifrani eni odajani Shemezi the Bible has the answers wasu ba yenwuna yenwunu uba hia yeshi Obinim Nyankopon se oba yenwuna wonyenwunu oba yehia wonyeshi na botrobodo de enye enti no botrobodo enye no ase wasakara asa won sakra aso onu ho asa unu ho asa wo ye de ye asa ro ye de ye de ne yamfa wo ye odifo asema ba na se obi ahunu no aka na se ye no kra confess period wo confess ya na vei wo be kana wo be kasi enu wo be ka kire o man gan enu na ye ne nipa bebre den se wo ye boni bi no obi eka eyi na ten no nipa so aye boni o na ontimi hunu so obekasa asem na asem asi eka to me so no eye no kore entimu mva ncheme omuntimi nka because of Oscar ene urade sha wo si wo yeskani entino umva hwe nya hwe wo skanti pese obeka enukure na ho entu fise Obinim pese obeba be confess nemo onam nisika ne ahomaso so na odigusu preach we nyina yes e wo kan dia katan ni boni bi so say yampa last say ni video bi a oye na wo say June 10 no kwa yi abempo de ensuo bi eto akra kese bi a circle jansu tom disaster na ba ye no so na wo say owoni dem de Jesus ka che ne say ongongo yi ni crop ni nsuo pa wo mu enti ni body no ni body ni wo no na ne honhom firi mu every day mo hokoye so na ekoyi nipa mienu na no okon wo tupunu num na owie no sa be share body num en okoyi nipa mienu no firi nsuo mu wo nyina de wanyi wo mu na Jesus say wonyi sa nkropo no na sori ba mienu na obi nso asori ba ba ko asede en ogogo yi enti obi kura interview mi say na sofo nso timi ne honhom timi firi ni mu ko ba bi ko yi onze asem no wo ka no oyi video no ane odi video no bae eni enyina hwe bie na me ko bi aduma Prempeh wo ba ka ko hwisem we kire me a ana Ghana ni bi o ye badwema ne na adwunu mu do na odi asem wa aba beto se mi odiwo enti Nyankopon na dim ye Nyankopon fa bi anya adwuma sa akwan so sa niema na wo ka ni ya ko hwisem
ya tro enti ese wodi tum se ade no enye no kore ne se be ye obeka se enye no kore no enna ye ne den no kore de ne ka di o enti apostle o ba che se o yi osofo bi o eje ni ubi eni obetimi aye bibia ye papa Obinim e kan ye no like ye so ko yi na sorry mba mienu bi fi ejani mo osofo bi o ye rubi eni obetimi aye sa miracle no mercy. The Bible is the marking scheme. Okay? A divu ayaba asasi su kron. Israel asasi su kron. Enye bini ye Ghana haso a divu ayawi mano. John the Baptist kwa wangare. Paul was second na one four bada. Elijah omu nyina nware. So tiase. Endi so ba ware so anyame so yire ba ko pe. Onu nko na ni mohom. Ghana Mohom so na oba se be ma bia ni kun kwase ofiri oyire chi kofa oba moforo so na mo divo ya bebrebe ya omo kan so fo bo wa ware ye ja ba ko mienu miensa oba ni ya na hinso wo ya na obache ohun oba bi o ye tikise ba ko na no ja no na oba foforo so eti wenu nyina no o di kan kasa wo ye prophet from God enya no kwe so ena wo ye wo di na da we eda da Ghana for ena me say sandia you know ye kra no video no de ba ya so akoko yi ko fo nsuo mu ana honhum na ko ani ado ni na we nya ko hwisem Elijah na honhum afiri mu ni mu anko baabi anko e baabi bibi ama Paul ni Peter no ni pedua no ni Yakobon soma adifo firi tete ya wo friend adifo wo ma ni pedua no ntre ho na honhum no firi ni mu nko ye operation baabi na wasa ba be hye ni pedua no na wanya na nsesam na ekowisam ni nsekuro ani nsehunu testimony we ya oba ye opa che say ya na nsesam yes second Timothy was say pa mu kasam ya tan tuvo enchirechire ni abodwetwe nyinem was na bire bi beba wo mu ntie enchirechire pa eye no na enam se nipa asom ye wo hininti obedane akotie anansesam so aso won bebre aso dem mo se e preach ye Bible kasan anansesam na bebre to bebre no muto anansem they don't speak the truth Bible mo asem no no mutimi nkan eno kura no ho ehye ho they don't want to say it. Bible no kura wo mu na nyame asoma mo na asofo ma bantimi nkan no kura na afananse sem nko ana mo to kire ya sorry mba no yeah who's John chapter 4 no Matthew chapter 4 verse 8-9 no who's come up Christ far our year fasting 40 days 40 nights we no obonsam eko so no he first second third one no dey tap one o dey ni ko gina popo tintintin bi so ene o dey wiase ahiniye eni mu ani mo nyam ahunyade nyina ni che ne se de o mu nyina wo wiase no eye me ena me control eni za ko to sore me a me de sanye mani nyina be ma wo ena Christ say come from Zuko koto Bible wa choro se koto awurade unyankopon nunkuwa ene sore no ene Satan oja no ko na abofo be koto Kristo so asam no obusa me sani pa ya be wiase ompe ene no bonsam dia ma wo mu enti wo bonsam a wo ye adwuma na wo disika no ma ahunyade no ma ene ani mo nyama wo wiase mu no wo de ma wo a wo timi nkan kora no okay wo beto no kora na twene so enti Elijah no Jeremiah Isaiah Daniel no o man presa anyema no o mani amre Paul ni Peter no amna Peter kwa asafo no e ba ye no Nyankopon e ma sika bebre e ba asafo no sika no ba ye no Peter so chiche mo ni asuafo no e chiche mu ma members over 3000 souls no chiche mu ma obiara se de hia no o man nye sika ni bra na edufu pe o di ase enti dia mimi kan che of friends Bishop Obinim ne say he should make his mind he should change his mind 100%. I say wasesa na dwene I say o ma ehunu ni say wasesa 100%. And say we ye botro obeye nuna wonya nunu obeye hia wonya hye enti asofo no say omu manyame adwuma na sai omo odi owe ye niema bisi basa
so enti ma onkeka nsem bia etia Canada Japan no de woye no wono wonye obone ade a waye enye ene woka na nipa bia we woye ade enye na wo ka edisi gabra nti na ani abre wo so wonya kra ne bi kra obotwa sa nipa no benya obeku anu wakun papa yemre ne ko yo yemre nya agibem akoko enti ye papa Obinim apostle se obeye nyu ayenyu na obeye hyenso a na waye hye enti ye papa meyi omo hwen ye tiefo ne ahwefo no ka last word mom na yemfa enti mi se Ghana fo ne tiefo nyina Ghana ha ne aburuchire nyina se obiara anhwe no ho suye na breboni mu ne ye wo no akaka na wiase no akọ na wieye enti obonsam ani abre ebubom ti se jata hwehwe de obenya na mman enti obia mena ni na ho no obia nhwe asori encherechere ene no kre eye adwuma wom na nya asori bia na ofitia no asori akodi achi eni sikani birechi eni ahonyade achi eni wiase achi Ghana wo me bamcho se baby yedro na edin ehu bonsam ni abre den enti obia nhwe yi a obetuma wi abdi papa ko Yesu kura ka se ya hwe ya nsenchane ni anwade no ene de omo ye no ye wo mu a woyi ye no ye ne woyi ye kura no wo so omotumi adada ye ade yakọ sei enti o me won is ye hwe yi to bia nwa no ye no hwehwe no kure awurade nhyira mo apostle mpacho fa number 2 dwamae onu mo onyankopon tene ni mu nhyira mo na biribia enye yi mamo apostle aduma Prempeh me number ni 0544 2626 14 0544 262614 and 02070 and 11 020 70 200 awurade nyankopon hyiram no mo ntem nanim ma obibiara ensimu ye we Yesu Kristo di mu amen ayo etiefo ne ahwefo aha enemre dien ababedru enti samre na wo kire wadwenkyire enso ewa ase na wo subscribe send ne ebe ya ye hie mu bia wo benya message aya ye deba